Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu John Van Lal chuanga. Chief Minister Pulal du Oman FCR Bill Joint Parliamentary Committee angai tuatura da ani chu lomamati thuasoi. Independence Day voisomri na lom turin district sang ain paito a. Tluang takalomani thainan ven himna po uluk takarua manani. Health Minister Pilarin Puin Civil Hospital Aizawl thuam that mekani ti soin damlote tan mal somna athen nge abe seiti soi. Indian Meteorological Department chuan state chen khat chu ruasur na sa tong theidin muna anding tin film khur turin acha. Chief Minister Pulal du Oman Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sang ni somni paruk Joint Parliamentary Committee ngai tuatura da ani chulo mamati thuasoi. Social media kaltangin Pulal du Oman chuan he thu hi soya. Union Home Minister Amit Shah malangna hnuaya Lok Sabha in Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sang ni somni paruk Joint Parliamentary Committee ngai tuatura ada chulo mamati thu soin hei hian ngai dan zawzo le mitin inlung rualna athen nge abe seiti asoi. Kan correspondent report ilo ngai tha. Joint Parliamentary Committee ngai tuatura Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sang ni somni paruk darot na motion hi nilai ni Khan Union Minister of State for Home Affairs Nityanat Ryan House apuluta amero chu ngai tuatura ti anita ani. Ruam handan chuan Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sang ni somni paruk zirchiang tu tur. Joint Parliamentary Committee a hian member somthum pakhat omtura ruam han ania. Lok Sabha tangin member somni pakhat le Rajya Sabha tangin member somruat ania. Joint Parliamentary Committee chu Parliament hasik thut khom nei tur chorkar masaber top ma in anzir chena report he lut mantura base ani. Isaac Zorom sang Akashvani News Aizawl. Rajya Sabha MP Pukelal Tuangkiman Nimin Khan Union Home Minister Amit Shah muin Mizoram akhwarel chiat na thlengthei sang laka invenda na soipui. Pukelal Tuangkima chuan Union Home Minister nena hian Mizoram chu leimin awanga harsan na sang thleng thin ani ti in chinfel dan kongzon sakturin angena sumle pailama tanpuina baka mithiam zirchiang tur tirlu ta harsan na thlengthei sutkian ani theinan malak pui turin angena Union Home Minister hian state sarkarin ruam hanna felfai taksi ama thelu turin alo shilani. Pukelal Tuangkima hian FCR chungchang soipuin Union Home Minister in Joint Parliamentary Committee in ngai tuatura thu ati tluk chan chu Chief Minister Pulal du Oman Nornav awangani ti in ashil thu soibok. Independence Day voice somrian na lom turin district sanga inbuat saina pe felani toa aidei tluang takalom ani thainan ven himna po uluk takarua manani. Aizawl khopui chunga chuan ven himna akhau theiang berakal puini in police te po mun sanga duty tiran ni a police te hian kholai fangin an endik veka alom na puiber Aizawl lamwal po ngun takin ven ani a naktu ka alom na tura hian Chief Minister Pulal du Oman thua soidon ani. Mizoram sarkar chuan he hun poimo tak mangtur le amman na huna te tel theu turin khwale tui zongzong te asoma abik takin sarkar na thokte chu Independence Day lom na programa tel ngei tura hriat tiran ni. Kan correspondent report ilo ngai thang. India ram Independence lom na puiber Aizawl lamwala hian parade munom tak khir turom dona. Arm contingent pasari, anam contingent pasari le school contingent som pathum baka band party pathum mantel dona. Kumin hian state pona tagin Manipur police and parade don bok ani. Akashvani Aizawl Regional News Unit chuan Independence Day pual hian news reel abuat sai dona. Naktuk inrinit lai dar liya district sang Independence Day mandan chanchin ngai thak thei ani don ani. Isaac Zorom sang Akashvani News Aizawl. Assembly Food Food Khom lo tur hun mandan tur tuang tur Business Advisory Committee chu voin hian an thu khom don. Assembly Food Food Khom hi lar sub General Vijay Kumar Singh chuan tun thla August ni somni panga than turina kowa. Hei hi tuna assembly dinglai assembly pakwana a voisari thut khom na turani dona. August ni somni panga chomhadar somle chan vetangin tran ani ang. Assembly thut khom lo tur reizong le hun mandan tur duang tur BAC hi an chairman assembly speaker Pulal biak zama hoin voinan thu khom dona sarkar atanga dan siam tur lu tamle thlema zirin assembly in khom hun hi ruam han thin ani tlang puyani assembly secretary atanga thu don danin tun hleng hian irrigation and water resources department atanga dan siam tur bill lut bak bildang lut ala omlava state question zani somkwa pani lut to in unstate question somruk pakhata lut to a
paper phartur pathum alut to bok Health Minister Pilarin Puin Civil Hospital Aizawl thuam that mek ani ti soin dam lo te tan mal somna thlen nge ya be sei ti soi Social media kaltlangin he thui soin Pilarin Pui chuan USG call chuak tharber Samsung RS85 chu Civil Hospital Aizawl man turin a thleng to ti soin cheng nuai za chuang man ani atia mason na thar chuan dam lo te tan mal somna thlen nge se du ti soi Health Minister chuan call thar chu ultrasound call thabing ni in aman tangkai na ber chu radiology general imaging le taksa chung mu chua harsa en nana ni atia Call chuan thin kal le pumpui chungan an sang fatty liver thlengin fia takin atha ala theatia nuta bok le thyroid lom te chu amu chuak thei ti soin thazam te takte chunga thikal dan thlengin chiang takina en thei ti soin call chu bun hal ni in tangkai takaman ani abai sei thua soi Mizoram Kaushan le Baptist Church of Mizoram tangkop tenan buat sai Christian la buthar chu naktuk chotnudar khata mission veng Kaushan bekina tlang zarani don Christian la butlang zar inkhom hi Reverend Dr. Kela Lomzolang kai thwain Synod Moderator Reverend John Raldo Sangan Christian la bu chu pathian hena hlanin atlang zar dona Mizoram Synod Choir le Aizawl area Baptist Choir zai polten la anrem dona Christian la buthar hi program manzo train le thayani ang tuna man me Christian la bu hen la zaruk a ka heng zinga somni pai ni in lathar somsari da bel ani a Christian labu thara hian la zaruk somnga om to don ani Christian labu len zong hi chi thuma siamania aman tom berzan hi somnga ni in cheng za thum man le za thum somnga man a om bokang Longtlai District Additional DC Electoral Registration Officer ni bok pu David Lalrin oma MCS su Electoral Roll Special Intensive Revision buai pui ani laya zuru ya puani wanga Kokirani nuwa transfer ani pu David Lalrin oma transfer order hi August ni som pakhat khan ti chuani in ICT Department Deputy Secretary na achel dona Longtlai District Additional DC tan hian DPNAR Deputy Secretary ni lai pu Lalrin pu MCS su Special Intensive Revision ti chunga tan ruat leilo kani a SIR zo huna DPNAR Deputy Secretary na achil chunzom le donani Longtlai ERO hi Borapan Suri polling station claims and objections sungchang boy puini line zuaru inia pu ani a Borapan Suri le achevel khuate hi Bangladesh ramri depa ani hloma wangin electoral roll buat sai konga film khurzual angai hle ni a hria in tlomngai polte point uluk taka anvil mek lai ani Excise and Narcotics Department le na thial le new harchi boy mitang kop chuan ni lai ni khan heroin thanhem takle anei tuan man Excise and Narcotics Department le na thial le new harchi branch wai me hian ni lai ni tlai dar li khan new harchi khodai chiaului penga heroin gram za som ni hong som le anei tu pu mi pani MC lal huzawa kum som thum paruk tar phau khwa le vanal pe ka kum som thum pakwa kum som thum pathum khori khwa khosa ni in chalte an mana heng heroin te hi Myanmar atanga lak lu ni in tiral an tum mek lai ni heroin wanga man te hi thuboi siam sakan ni a nimin khan ko ta shwai ngalan ni Chanchinthar hi Akashwani Aizawl atanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate Chanchinthar hi ngai thlak le chiar theda ani Voin chanu dan ni le achan ve a Chanchinthar puan ani le ang Indian Meteorological Department chuan state then khachu ro sun na sa tong theidin huna anding ti in film khur turina cha IMD thu chuakina tarlan danin ro sun na sa hian a big takin Chhattisgarh le ache vela tuamrin ani a Himachal Pradesh Jharkhand Odisha le Uttarakhand ta po nili chung vel chu ruas asun na satrin ani India Independence Day sang ni som ni paruk puala in elna I-Day football tournament chu avorto patheng chho meka in rin ni hian final a Kanan FC le Aizawl FC anin tumang Mualpuya Rajiv Gandhi Stadium a Nimin Khan semi-final khel ni in khelma sazoka Kanan FC chuan MLS FC chu Sili Situmin an ne a in khelhun hungzoka Aizawl FC chuan San Mari FC chu sikhata ne in final an lut ve bokani I-Day football tournament final hi in rin ni zandar sarile chan ve a Kanan FC le Aizawl FC ten Mualpuya Rajiv Gandhi Stadium a an khel don ani
Chanchinthar chiarti to pani main Chanchintlang puite Chief Minister Pulal Duoman FCR bill Joint Parliamentary Committee angai tuatura da ani chu lomo mati thuasoi Independence Day voi somri na lom turin district Changsang a in pe to a tluang takalom ani theinan ven himna po uluk takaruam han ani Health Minister Pilarin Puin Civil Hospital Aizawl thuam that mek ani ti soin damlo te tanmal somna athen nge ya be sei ti soi Indian Meteorological Department chuan state then khachu ruasuna sa tong theidin huna anding ti in film khur turin acha chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani